Yes, reka nongere basuhuze mbaha ikaze mwese mubana natwe hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko mumerewe neza. Reka mbabwire ko ibintu bihindutse ndetse birahindutse cyane hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe American Ndadaye. Ni ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Mutese bigenze bite? Amakuru avugwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura aravuga ku ihungabana ry'umutekano ndetse na system zituma iki kibuga gikora neza zikomeje kugenda zicikagurika. Buri munota ibintu birahinduka uko bwije nuko bukeye. Haravugwa deployment y'abasirikare b'abakomando bo mu ngabo z'u Burundi bivuga ko bagera kuri 350 bagejejwe kuri iki kibuga. Bikavugwa neza ko ngo nta minota 30 iri gushira. Iminota 30 gusa ntabwo iri gushira hadakozwe icyitwa risk assessment cyangwa se ubwo mu rurimi rw'ikinyarwanda risk assessment ni nko kuvuga ngo igenzura ry'ingaruka. Ariko ni ku ngaruka zibijyanye n'iki? Ni kubijyanye n'ubundi n'umutekano. Hari kuvugwa amakuru yuko kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura hari gukorwa ibikorwa by'ubutasi bya buri minota. Bikavugwa neza ko hari impungenge zishingiye ku kuba mu by'ukuri iki kibuga cyaramaze kwinjirirwa. Bikavuga ko ngo M23 yaba yaramaze kudisconnecta amaradari ndetse n'ama GPS cyangwa se Global Positioning System. Biravugwa neza ko nk'ubu iki kibuga cy'indege ni mpuzamahanga. Bikavugwa neza ko hari icyitwa ngo Fire Brigade yihariye. Ni kimwe mu bintu ngo biri kwibandwaho cyane kuri iyi airport ya Bujumbura. Ubwo biturutse ku kirero. Ndagira ngo tubyinjiranemo turebera hamwe uko situation imeze kuri iki kibuga, turebera hamwe uko umutekano wifashe kuri iki kibuga, turebera hamwe amakuru ari kuvuga kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Byatangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka havuzwe byinshi ndetse wenda reka twibande cyane ku byavuzwe ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa Gashyantare 2026. Byari tariki 2 tubabwira ko hari indege ebyiri za Rwandair zerekezaga hano i Bujumbura mu Burundi, ariko biza kurangira izi ndege zigarutse inyuma ikubagaho zaburaga gato ngo zururukire kuri kiriya kibuga mpuzamahanga cya Bujumbura. Twabwiye imwe mu mpamvu yateye izi ndege ebyiri za Rwandair zavaga i Kigali zerekeza i Bujumbura zahatiwe gusubira inyuma mu ntangiriro z'uku kwezi byari tariki 2 ziteguraga kugwa i Bujumbura, ariko biza kurangira zisubitse kururukira kuri iki kibuga ikwagaho. Nuko rero birangira izi ndege zigarutse. Ibyateye ihungabana rikomeye mu bagenzi, byateye ikikango gikomeye mu bagenzi. Bikavuga ko byatewe rero n'imikorere mibi muri system nshya yo gucunga umutekano wo mu kirere yari herutse gushyirwa kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe American Ndadaye. Bikavuga ko ngo hari system y'Ababiligi yakuweho, hari gukoreshwa ubu ngo system nshya y'Abarusiya. Ibi rero ni imwe mu mpamvu zatangajwe zatumye mu by'ukuri kururuka kw'indege zimwe na zimwe bigorana cyane. Mu mpera z'umwaka ushize wa 2025 havuzwe indege ya Brussels Airlines. Ngira ngo murabyibuka iyo ndege yari bworurukira hano Bujumbura Airport, ariko biza kurangira nubwo abo ku kibuga cy'indege bavuze ko ngo byatewe nuko ngo hari uburyo mu by'ukuri ngo hari ibihungo byari byabayeho. Byaje kurangira iyi ndege yorurikiye ku kibuga cy'indege cya Entebbe hariya muri Uganda. Ariko nkuko twabigarutseho iyi ndege bikavuga ko ngo yari izanye ngo n'abacancuro abasirikare b'Ububirigi ndetse n'intasi ngo bari baje gufasha igihugu cy'u Burundi ndetse no gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurinda umutekano w'iki kibuga, dore ko hari hamaze iminsi havugwa hagaragara ibimenyetso simusiga by'uko M23 ishobora kwadvancinga mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, bikarangira n'umujyi wa Uvira ufashwe, bikaba byakototera Bujumbura hariya mu gihugu cy'u Burundi. Dore ko murabizi ko mbere y'uko intambara ya Uvira itangira intumwa za M23 byari byavuzwe ko zerekeje Bujumbura kuganira na Ndayishimiye ku ngaruka intambara ya Uvira izagera ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga
mpuzamahanga cya Bujumbura cyari kimaze iminsi cyifashishwa mu by'intambara yo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Hanyuma hakaba n'ibihugu by'amahanga nk'Ubwongereza, Australia ndetse na za Canada byari bimaze iminsi biburiye abaturage babyo kudakorera ingendo cyane hariya mu mujyi wa Bujumbura ndetse n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Reka twibukiranye mu by'ukuri iby'iki kibuga byo byabaye birebire cyane. Byagenze bite kugira ngo ibibazo bibe urusobe kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura? Ibyagize ingaruka no ku ngendo za Perezida Ndayishimiye. Iyi ni inkuru imaze iminsi 2 ivuzwe, ariko noneho bukeye biba ibindi. Iki kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye cyugarijwe n'ibibazo by'itumanaho ngo biri gutuma akenshi indege zijya kukigwaho zihindura ibyerekezo. Ibi bigatuma kukigwaho bigorana cyane, bigatuma izi ndege zihindura ibyerekezo, bituma benshi bashidikanya ku mutekano w'iki kibuga cy'indege. Ni ibibazo ngo byagize ingaruka no ku ngendo z'abakuru b'ibihugu barimo na nyir'ubwite Perezida Ndayishimiye w'u Burundi. Ngo kugira ngo indege cyangwa se ingendo z'indege zigende neza bisaba ko ingendo z'indege cyangwa se kugira ngo izi ngendo z'indege zigende neza bisaba ko habaho itumanaho rihuza abapilote ngo ndetse n'abari ku bibuga biba ubwo baba bayobora nyine babifashijwemo n'uburyo bw'ikoranabuhanga burimo radar na za GPS cyangwa se ama global positioning system. Uburyo rero bugatuma bamenya neza ikirere barimo ndetse n'intera ibura kugira ngo bahagere. Ahangaye Bujumbura byo wapi ibintu byanze. Ubwo abayobozi bo kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura akavuga ko ubu buryo bw'ikoranabuhanga ngo bwatangiye gukora nabi, ariko ngo byatangiye nyuma yaho hakuweho ibikoresho by'itumanaho ngo byashyizweho n'Ababiligi ngo bigasimbuzwa ibyakorewe mu Burusiya. Ni kwanga ikoranabuhanga ry'Abarusiya ryaraje riburizamo iry'Ababiligi, none iry'Ababiligi ngo ryananiranye, iry'Abarusiya ryananiranye ngo bikumburiye rira koranabuhanga ry'Ababiligi. Tariki ya 1 Gashyantare 2026 indege ya Rwandair yasubiye inyuma ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, ubwo yaburaga ibirometero ndabona bavuga 6 ngo igere ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, bitewe n'uko itumanaho hagati y'umupilote wayo ndetse n'abakozi bari ku butaka ritagendaga neza. Uwo munsi indege ya Falcon 900 iyi yari itwaye perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Esozima Nyasimbe ndetse n'abayobozi bari bamuherekeje, nayo yahinduye icyerekezo ubwo yagiraga ikibazo cya GPS ijya kugwa hano i Bujumbura, bituma ihatirwa gukomereza i Kampala muri Uganda. Noneho ngo iki kibazo cyageze no kuri Perezida Evariste Ndayishimiye tariki 7 Gashyantare ubwo indege yavaga i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yasubiraga i Bujumbura, kuko nabwo ngo itumanaho ryagenze nabi. Ubwo rero system z'indege zahuye n'iki kibazo ngo zahamagaye murambabarira ngo societe z'indege zahuye n'iki kibazo ngo zahamagaye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura zibusaba ibisobanuro n'iki kiri gutuma bitoroha cyane kwifashisha iki kibuga cy'indege, n'iki kiri gutuma tujya kugwa kuri Bujumbura airport bikarangira twerekeje Entebbe, n'iki kiri gutuma mu by'ukuri tudakomunika n'abakorera hasi ku butaka hano ku kibuga, n'iki kiri gutuma mu by'ukuri tudakomunika. Noneho iki kibuga bimaze kuba birebire cyane nyuma yaho M23 mu minsi ishize mu mpera za Mutarama ndetse niba atari mu ntangiriro za Gashyantare uyu mutwe watangiye ibikorwa byo guhabura ahaturuka indege zigaba ibitero ku birindiro byayo ndetse mu by'ukuri no ku baturage b'abasivile mu buryo bugiye butandukanye. Murabyibuka igitero cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani hariya cya Bangboka hariya muri Kisangani. Iki gitero cyahabuye cyane abi Bujumbura kubera ko cyakurikiwe n'itangazo umutwe wa AFC M23 washyize ahagaragara. Uyu mutwe washimangiraga ko igihe kigeze ngo ibitero by'indege biugabwaho cyangwa se bigabwa ku baturage biburizwemo, ariko habeho kugaba ibitero aho bitera izi ndege zitera ziturutse. Bisobanuye rero mu buryo budasubirwaho ko mu by'ukuri atari Kisangani gusa ko ahubwo ni Bujumbura mu Burundi hashobora kuza kuba hagabwaho ibitero, kuko abenshi bahise batangira kwibaza batese niba Kisangani yarashweho ndetse ibibombe nk'ibi. Ntabwo bisobanuye ko na Bujumbura hariya biza kugorana cyane. Noneho iki kibuga cy'indege
nta nubwo wenda M23 yaba ibikoze kubera ko bitangiye ubu ngubu, cyangwa se ntabwo yaba ikigabyeho ibitero, cyangwa se ngo ivangire ariya ma GPS yaho, mu by'ukuri ibitewe n'impamvu inganururo cyangwa se y'ako kanya. Ku kibuga mpuzamahanga cya Bujumbura, ubwo ni inkuru yasohotse tariki 7 Nzeri 2025, ivuga ko kuri kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura hamaze amezi hacicikana ingendo cyangwa se hakucicikana indege zahoze zicayo cyangwa se zigaragarayo zikoreye intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bijyanwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byakomeje gutera impungenge cyane umutwe wa M23. Bujumbura n'ibice byo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo nk'umujyi wa Uvira icyo gihe wari utarafatwa, bihana intera ngufi, kuko kugera i Bujumbura uvuye Uvira bisaba kwambuka gusa ikiyaga cya Tanganyika cyangwa se ukambukira Kavimvira. Ni ibintu byoroshye cyane unyuze ku muhanda munini uri mu majyaruguru y'icyo gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero ingabo z'u Burundi n'iza Kongo murabizi ko zirafatanya mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva muri 2023. Rero icyo gihe ntago zagurirwaga intwaro gusa, kuko zanahabwaga ndetse n'ubu zihanahabwa imyitozo yazifasha ngo gusubirana ibice zambuwe muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bujumbura rero yaragiye ibindiri y'imyiteguro y'imirwano ku ruhande rwa coalition. Muri Mutarama na Gashyantare 2025 intambara yari yongeye guca ibintu, yagoye cyane ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi icyo gihe, kuko nibwo zakuwe iyi coalition yakuwe mu bice bikomeye byo muri izi ntara zirimo umujyi wa Goma ndetse no wa Bukavu, zihungira muri Uvira murabyibuka, no mu bindi bice byegereye aho ngaho. Muri Werurwe 2025 Perezida Ndayishimiye murabyibuka yatangije imyitozo ya gisirikare y'amezi 4. Ni imyitozo y'amezi 4 mu kigo cya Mabanda, ahitwa Imwaro, ahitwa Bururi ndetse na Mutukura, aho hatorejwe abasirikare bagera ku 10,000 biteguraga koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aka kanya harabarwa ibihumbi hafi 29 by'abasirikare b'u Burundi bamaze kwisanga hano mu ntambara yo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Africa Intelligence yavuze itangaza ko muri uko kwezi indege ebyiri z'ubwikorezi zari zikuye intwaro zirimo rokete n'andi masasu ku cyambu cya Sudan na Tripoli muri Libya, ngo zaguye kuri iki kibuga cy'indege zipakururwamo ndetse zishyirwa mu makamyo azijyana muri Uvira. Icyo gihe Uvira bari bagikoreye ubwabo kugira ngo bayirinde gufatwa n'abarwanyi ba M23. Noneho leta ya Kongo nayo icyo gihe yatiye indege za societe zirimo Service Air y'umushoramari w'umuhinde witwa Harish Jagtan ndetse n'eshanu za Mont Gabon ya Eli Akilimali Joseph tariki 31 Werurwe 2025 izifashisha yari bwifashishe izi ndege zose mu kugeza ibikoresho bya gisirikare n'ibiribwa i Bujumbura bivuye Kinshasa bikahava byoherezwa muri Uvira. Ibyo byose byarakozwe ariko bibi by'ubusa. Ikinyamakuru cyari cyasobanuye ko indege ebyiri za Ilyushin 2-76 zari zavuye i Baku zigwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura tariki 14 Mata n'iya mbere Kanama. Mu ntwaro zari zikoreye harimo iziremereye n'izoroheje nka RPG-7 machine gun za 762 mm ndetse n'izindi. Noneho hakavugwa intwaro zavuye i Baku hashingiye ku masezerano y'ubugure ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye w'u Burundi bwagiranye na Minisiteri y'Ingabo ya Azerbaijan muri Nzeri 2024 tariki ya mbere Nzeri 2025. Indi ya Ilyushin 2 yagejeje izindi ntwaro ziremereye n'into kuri iki kibuga cy'indege, ariko noneho zari zatumirijweho ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zinifashishwe mu guhangana na M23. Impungenge rero zindi zikavuga kuba M23 ngo ifite amakuru yuko ibikoresho byose mbabwiye haruguru n'uburyo byagiye biza tubibabwiyeho, ngo M23 ifite amakuru yuko ibikoresho byose bitigeze bizanwa muri Uvira
ndetse ngo Uvira ubwo yafatwaga ejo bundi ntabwo M23 wigeze rwose irashishwa izi ntwaro, bisobanuye ko ngo zigitindikiye hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Abi Bujumbura rero bakavuga bati M23 ifite aya makuru, ndetse kandi ishobora ikaba ifite n'impungenge z'uko ibikoresho bizifashishwa mu kwigabaho ibitero. Murabizi ko uyu mutwe waje kurekura umujyi wa Uvira. Noneho iki nacyo kikongera ikikango gikomeye ku ruhande rw'Abi Bujumbura. Ibyo kuba ikibuga cy'indege cya Bujumbura kidakora neza cyangwa se kitari gufunctioninga byatangiye kuvugwa. Inkuru wenda yaciye igikuba mbere na mbere yavuzwe muri Nzeri, byari mu ijoro rya tariki 14 zishyira 15 Nzeri. Iki kibuga cy'indege cya Bujumbura icyo gihe cyananiwe kwakira indege, ariko ntibyatewe n'ibura ry'umuriro cyangwa se ntibyatewe n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi nk'uko byari bisanzwe, ahubwo byari byatewe n'indege ya leta y'Ububiligi. Icyo gihe Brussels Airlines y'Ababiligi yari yageze kuri iki kibuga cy'indege, ariko ntiyagwa mu mwanya yagenewe kuko amavuta yayo yavaga cyane. Abenshi bakavuga ngo iyi ntago ariyo mpamvu y'umukuru yari yateye iyi ndege, ahubwo M23 yari yamaze kumenya neza ko, bakavuga ko ngo M23 yari yamaze kumenya neza ko iyi ndege izanye icyago. Murabizi ko Ababiligi bakomeje kururukira hariya, hanyuma bakinjizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Hari abari Kindu muri Maniema ndetse n'abarwanya hariya mu bice bya Uvira, ariko bikavugwa neza ko M23 ariyo yatumye iyi ndege itabasha koga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Noneho imwe mu mpamvu zavuzwe nyine mu by'ukuri ngo yaya mavuta, indege yari yabuze amavuta, ariko ntabwo ariyo mpamvu, dore ko byaje no kurangira umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ingendo za gisivile ku kibuga cy'indege yitwa Joel Nkurabagaya, yaje no kongererwa gukomeza inshingano ze nyuma y'ukwezi kumwe rwose, dore ko abenshi bavugaga ko iyi case ishobora kuza kumwambura amahirwe yo kongera guhabwa izi nshingano, ariko byarangiye akomeje inshingano ze. Icyo nshaka kubabwira aha ngaha rero nuko ibi byose, kuba ikibuga cy'indege kitari gukora neza, kuba ibintu bitifashe neza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, biritirirwa M23 nk'impamvu nyamukuru. Mu by'ukuri ikaba ifite abacurabwenge bari kugira gute, mu by'ukuri ikaba ifite abacurabwenge bari kugerageza gukora iyo bwaga kugira ngo bigarurire cyangwa se icyitwa icyago cyava i Bujumbura kije hariya ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo kiburizwemo. Nibyo ngibyo. Mbere y'uko mu by'ukuri nsoza iby'iyi nkuru, reka mbanze babwire iby'uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'u Burundi, murambabarira, cyangwa se ingabo z'u Burundi ngo zishwe n'inzara hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi boherejwe mu gace ka Baraka hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barataka inzara, bagashinja ababakuriye kuba ari bo ba nyirabayazana b'ibi byose. Abataka inzara barimo abo muri batayo ya 11 ibarizwa mu mujyi wa Baraka, ndetse n'abo mu yindi mitwe ibarizwa muri uriya mujyi wa Baraka wo mu burasirazuba bwa Kongo. Abaganiriye na Radio Publique Africaine cyangwa se RPA bagaragaje ko iyo bagerageje kwinubira inzara ibugarije bahabwa ibihano biremereye, ndetse bakabihabwa n'ababakuriye. Umwe mu baganiriye na kiriya kinyamakuru yagaragaje ko batubwira ko tubarizwa mu mutwe w'inyeshyamba. Uwo musirikare akomeza agira ati buri musirikare aba yemerewe amagarama 200 y'umuceri ndetse n'ibishyimbo, ikirayi gito ndetse n'igitunguru nimugoroba. Irasiyo iba ari amagarama 250 y'umutsima, ariko buri gihe basigarana icya kabiri cyabyo. Noneho yunzemo ko ngo mu gihe baba ngo banandikiwe umugati ndetse n'amabenye ndetse n'igikoma kuri ubu ngo aravuga ko maginga yabo batakibona uwo mugati ndetse n'icyo gikoma.
abasirikare b'abarundi kandi usibye inzara banavuga ko ngo bugarijwe n'umunaniro kubera kumara iminsi myinshi bajyanwa ku rugamba batarya. Bakavuga ko kandi ugerageje gusobanuza ngo amenye icyabaye bimuviramo gukubitwa ndetse no gufungwa. Uwahaye amakuru RPA aravuga ati tuvanwa ku muyobozi umwe tujyanwa ku wundi, umuntu wese ugaragaje ukutanyurwa arakubitwa akanoherezwa muri kasho. Abasirikare bavuga ko batigera babona umuyobozi wa brigade yabo uherutse kugera Ibaraka keretse iyaje kubaha ibihano. Abasirikare b'u Burundi bari Ibaraka nkuko bigaragara ahangaha bavuga ko bashengurwa cyane no kubona ababakuriye bacuruza ibyo bakagenewe muri uriya mujyi. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yatangaje ko yakoze iperereza ku byo bari abasirikare bavuga ariko ngasanga ari ibinyoma. Ngizi ngabo zisabwa gufasha Tshisekedi kurinda umujyi wa Uvira, kurinda ibice bitandukanye by'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo no kwigarurira ibyo koalisiyo yatakaje. Barataka inzara ndetse no kutitabwaho hariya mu Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri iki kiganiro 5 turakomeza kubana. Ni News Lab TV, mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza.